Il-kumpanija arrestut tfaħħar l-intenzjoni tal-Gvern li alloka fondi Ewropej biex isir studju dwar il-possibilità ta' fibre optic link bejn Malta u Għawdex, hekk kif dan l-investiment teknoloġiku mistenni li jtejjeb il-livell tal-mezzi ta' komunikazzjoni. In our business, communication is a major part of our business. And we use communication for our internal business. So when we are developing the system or when we are enhancing the system, we're working with the web and internet tools. Il-kap eżekuttiv ta' Arestu Radi Abdelħaġ fisser kif sistema effiċjenti ta' komunikazzjoni tajjar kumpaniji kbar bħal Arestu jibdew joperaw fil-Gżira Awċija. Dan ifisser iktar investiment fl-ekonomija Awċija u ħolqien ta' aktar impjiegi għall-Awċin. Or we need to make sure that we have a very quick communication line in order to access the system and solve the problem. Fl-aħħar ġimgħat il-kumpanija Arestu ddeċidiet li tibda topera fil-Gżira Awċija b'investiment ta' €1,000,000 bħala estensjoni tas-servizzi li diġà toffri mill-uffiċini f'Malta. L-investiment tal-Arestu Għawdex li se joħloq mal-100 impjieg għall-Awċin miexi kif pjanat. According to the plan, we should be ready by the mid of next year. Arestu hija kumpanija rinomata fil-qasam tas-software li kull ma jmur qed tespandi fis-suq internazzjonali. Il-kap eżekuttiv ta' Arestu spjega lil One News kif fost l-aktar raġunijiet importanti biex kumpaniji jinvestu fil-Gżejjer Maltin hemm l-istabilità politika u ekonomika li llum qed tiddomina f'pajjiżna. There are a lot of factors which we look into it when we try to establish or try to do any investment. First of all, the stability of the country, politically and economically, which I think Malta it's a very good. L-impenn tal-Gvern favur il-Gżira Awċija wassal biex Arestu temmen li l-investiment tagħha f'Għawdex se jkun suċċess. The commitment which we have from the Maltese government encouraged us to do this type of investment in Gozo, and I'm hoping it will be a very successful operation there. The help which the government is giving to companies like us is tremendous, which also encourage a lot of companies like Arestu to be here.